Superintendent of Police ke East Giant Hills Ugiri Prasad lingba ukerwa ula pentip bakawai kelong kemi kabak kerteng kakong Lutman Pawa lai penyos namrta kabade nakasnong dikia East Giant Hills District kalaja ngai nal yang nadu ubna yayong baladam bat bakim pat syam nalap din hadu menta. Ya kanika jingjia lalit ujor da kabah yang jongka kakong Rio ki Pawa hapok kliriat Women Police Station ha kakat saw tarik unaitung baladam. Na kaliang kakong Rio ki kala ong bakalay ikat do ya kakong Lutman hapok yang sa jongka hadikia is nadu ubna yayong baladap. Nadu katay kapor na kaliang kibah yang hasam kila penong ya kajingwat ya kani kalong kumi Henry Kim syamlalap din kat hadu menta. Kani kalong kumi kabelajar ngai kadika kun jong kalit kong MC Pawa karenyang kumbasaw point san hadu san pun kamet kapat kabakam rai ko. Usnyu kli ubayong bajrong kadan kajingkia kembalai penyu kilo antan kabakam rak ki nga bat nep kemun.